Ukraine President Zelensky na napom tahi isong le kihou na ding amun Belarus kamgi lama ding ahita zain Ukraine palai hon kihou na ding mun anapatawi nahi anu kha pinathalut ki mudung zuin Ukraine le Russian palai ho chu Belarus kamgi Pripyat vadung koma kimutoon kihou na anapat ding ohitai Russia le Ukraine palai ho kihou ding Belarus kamgi lam azot wangwin kayef lama ki kaptu na satay namjing na lai zin nahi US satellite na kon ki mudang zuin Russian sipaite kilometer nga vela sawin kef kopi lam zonin akitol jing na layowin ahi sule vannoi ya ki thang thilpo len na lenpin Ukraine ti adinga kilit sa pi thaita len na Antonov 224 ti ake hechu Kiev koma Russia tian nisim somnil sagi ni khochun anakap si khatawi nahi sule tu ni khojing in jong Ukraine khopi linpin Kharkiv le khopio kaifa ki kapto na bom kilha na atang di nai pu nahi Kharkiv khopi sungla ki kapto na street fighting achila laita hi ade in Ukraine lamahin military lama thim na sata nei ahi lo wangwin Ukraine pi te hin Russia te donan kilong to te in gal bolovin Russia sipai te atingu vin hi tu chanin Russia tian wang thina man na to lama report ni ma api povin hinla tu ni chana Ukraine officer ho seidanin Russia sipaite hi alhompina sang thumle zanga walhi athi ahilo le masang dingun asayo na hi hiti ta lovin galman cha mantam ta ta hoita ta tam pi jong Ukraine sipaite an anakap sit pi ovin hi Ukraine lama thi howang aphat phanin apido asai peji ovin hi alangkhana Vladimir Putinin amalung gel le deibang ta Ukraine khopi le lam kai ho tu chana apu lu zo lo zi chule Ukraine sipaite US le EU in sata to sona nisia ali hat beda nova ta zi o hiding ham Putin in Russia army te hinga nuclear garment sa apoi momona pet pina mansing thaina khain ela na ding win thu pita nahi chule Russia ki sunpia jing Belarus president pun Belarus non nuclear status a hinaw chula do in nuclear gam khan hiding in pondo na nei kita nahi Russia president in nuclear deterrent amin pan hi US government in nasata in kilom lo asa dan le away mo na thu apong hi Putin in Ukraine nabulu na chunga muntang ti talovin Russian gamsong si sia khupi somli le get vela ki phinna chile jingin Putin popularity akim su che jing dani na omi nahi hiji chun ni sia Russian mi piti akimana ki hentang police sokhuna gan thei thu adim le tawe tin thulu nom tolhonin tu chana anti war protester Russia police hona menu hi mi sang ni awalta ni EU le US kam ho chule gamdang phachum pin Russia chunga sanction lam chom chuma pon kum tolanin tuni ni kho themcha ka jinga jong Russian economy na satai na tong khata ni stock exchange jong na sata kim su bana US dollar kala Russian te paisa na sata anim banin mun chum chuma Russian khut su thilpo do ho khana su sin na anayo vini hi New York kopia Russian vodka ho chu anapai mangon anabu mangon mundang dong ha jong hi tabang ki phinna chu chi le jing na hi Poland lama dinga ani ki thi do to Ukraine langkai Poland gamgia dablaita a Indian simlai le Indian mi ho chu Ukraine authority huwa kon gimbol na engbol na katu oveti tu thang ahom do tolonin video ong thang ta nahi isatu kelan chun rahul le asopinu priyanka in ichitu chu Twitter prime minister pan ala na dingin anangi alonan hi tuni khon Indian prime minister Narendra Modi in Ukraine le Russia ki boina thua high level meeting an kauta nahi hichya chun government din mun le to India mi Ukraine atang dan ho pui do ding dan ho sei khom on minister li Ukraine an sol do hi Russia in lomlo ta Ukraine an bulu na chunga vannoi muntina longkim lona ki phinna chi la jing tolonin Washington DC mun jong USA in hisi buina thua hi panala a kala sunding in ki phinna an ne yon hi United Nations talut ki mu dungzoya konin tu chana Ukraine refugee hi lak lile sang som nil sang ni lingtan amo hi atam so Poland gamle Moldova chile Hungary mun hoa alhungu vina hi tina sei na hi vannoi ya mitinin angai san Tibetan haulam kai Dalai Lama in Russia le Ukraine gal chung sanga nomo asa na thu pon tolonin chamna gangta Europe gama ang kilena dingin asain tulai ni khwadinga gal kiti hi outdated na hitai anati na hi
Russia in Ukraine hupi hua bom cho jezo al ha jinglai mi pite ki chati za na di malai ko in noi hwa ki sel lion naosen mia kitinun hin vannoi hot lingin Ukraine mi pite adinga kinep na tha apin sai nahi Friday ni zanlam nidan gate leke velchun kumsom ni letum vela upa minu khanin Russia tian bom alhawa hupi sungim naita aso dimdum lai za apian gin Ukraine police on azawa agadal lu nu chu naw so na tho na hi chu agatu vin wang phanum ten naw cha le anu chu dama aniki khansa nabanova naw min chu mia sa an hi hichu Putin in Ukraine te sunga gal abol lai ta hin Russia le Belarus sa nu te zausin ngai na neya Putin in gal anga anadinga panladingin hana hopko chairwoman of democracy in action zone ana season hi